Gwakira mbia muno asuko gendera guturigiria utambe bono TV Authority kuza awards umwaka w'ikirwibere nemero ngebere rike SMS erieta kuza na kuyituma guchese namba eyemo isano nemo enoti eyemo urike county okurwa Kisi gusenyamira na boigo county ndeyonsi asogo tonyora kurwa rika Ndizi TV une television bwanchete ase kategoria free to air television station Ndizi TV obwansu ubwomugusi niko tugendrete kogendebirengo byegoro mono Ndizi TV obwansu ubwomugusi. Na okwanira mwanchu muligereria bugeta seni kya Ndizi TV andonsi asoberete maragoba ya bono kero Amayia Chinsa Ikomi ngo kwariganiria Amayia kurwa semesa ya itogi gaiga ase studio nyora litikoneria Ijumaa tariki 29 umutenyino yokane umwaka w'ekiri wibere na 2022 lituko bono oyo kabeire umurayo gatatu bwense ya Kenya.